Mu mwaka wa 2018 ikigo cy'abanyamerika kimenyerewe cyane mu gukora ubushakashatsi ku mutekano n'iyubahirizwa ry'amategeko cyitwa Gallup cyasohoye icyegeranyo kigaragazamo ko u Rwanda ari igihugu cya kabiri muri Afurika mu kugira umutekano n'amahoro, aho Abanyarwanda 83% bagaragaza ko bafitiye icyizere inzego zishinzwe umutekano kandi ko iyo bagenda mu ijoro baba bumva batekanye. Kugira ngo igihugu kize mu myanya y'imbere muri izi ngingo nuko kiba gifite ikigero cyo hasi cy'ibyaha. Icyerekezo cy'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ni ukubaka umuryango mugari utarangwamo icyaha. Uru rwego rufite icyerekezo cyo guhangana n'ibyaha mu Rwanda ntabwo ruramara igihe kinini rutangijwe, aho rwafashe inshingano zahoranywe n'ishami rya polisi rishinzwe ubugenzacyaha, ariko kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2018 ubwo rwatangiraga izi nshingano, ni urwego rwakoze ibikorwa birimo kubaka ubushobozi, kubaka imikoranire n'inzego zaba izo hanze y'igihugu ndetse n'iz'imbere mu gihugu, kwegera abaturage, gukora ubukangurambaga ku kurwanya no gukumira ibyaha ndetse n'ibindi. Kugeza mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2019 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwari rumaze gutahura no kugenza ibyaha 39,000 mu gihugu hose mu gihe cy'umwaka umwe wonyine. Ibi ni ibikorwa urwego rwakoze rufatanije n'izindi nzego ndetse n'abaturage. Kugira ngo RIB ibigeze ku rwego iriho uyu munsi mu bunyamwuga, habaye ibikorwa byinshi byo kubaka ubushobozi n'ubunyamwuga bw'abagenzacyaha b'uru rwego. Uru rwego rwatangiye kubaka ubufatanye n'inzego zaba izo mu Rwanda n'izo mu bihugu by'inshuti hakiri kare, haherewe nko kuri Angola ifitanye umubano n'imikoranire myiza n'u Rwanda cyane cyane mu birebana n'ubutabera. Kuri iyi ngingo y'imikoranire n'izindi nzego z'amahanga kandi RIB yatangiye inshingano mu gihe u Rwanda rwiteguraga kwakira inama ya 24 nyafurika yateguwe na polisi mpuzamahanga Interpol. Birumvikana ko urwego rushinzwe ubugenzacyaha rwagombaga kugira uruhare rukomeye mu mitegurire y'iyi nama, ari nayo mpamvu icyari kimwe mu bikorwa bya mbere uru rwego rwakoze. Gukumira no gutahura ibyaha ndetse no kubigenza bisaba kuba rwagati mu baturage. Ariyo mpamvu igihe kinini abayobozi b'uru rwego basuye ibice bitandukanye by'igihugu hagamijwe kuganira n'abaturage ngo bamenyeshwe ibyaha, babyirinde kandi babikumire. Mu ntego urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwihaye harimo gukumira ibyaha, ariko hibanzwe cyane cyane ku byaha birimo iby'iterabwoba, ibikoreshwa ikoranabuhanga, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kunyereza umutungo wa rubanda, gucuruza abantu n'ibiyobyabwenge n'ibindi. Hagamijwe kugera ku ntego yo kubaka umuryango utarangwamo icyaha, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwihaye icyerekezo cy'imyaka 6 cyo kuva mu mwaka wa 2018 kugera mu 2024, aho muri iyi myaka 6 urwego ruzashyira ingufu mu kubaka ubushobozi bw'abakozi barwo kugira ngo bagire ubunyamwuga n'ubushobozi bwo kugenza ibyaha no kubikumira kandi mu mucyo. Mu mwaka wose RIB imaze ikorana n'abaturage, yakoze ibikorwa bitayimenyekanishije mu Rwanda gusa, ahubwo urwego runakora ibikorwa byo kubaka imikoranire n'inzego z'amahanga, ariko binatuma serivisi zarwo zimenyekana zikagera no ku banyamahanga. Ibi ni ibikorwa birimo gukumira ko icyaha cyakorerwa ku butaka bw'amahanga nyiri kugikora gahungira mu Rwanda. Kugenza ibyaha no kubikumira ntabwo bishobora gukorwa n'urwego rumwe, ndetse nta nubwo bishobora gukorwa n'inzego zonyine abaturage batabigizemo uruhare. Ari nayo mpamvu mu mpera z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2019 RIB yazengurutse igihugu mu gikorwa cyo gukangurira abaturage gusobanukirwa ibyaha, bakabyirinda kandi bakabirinda n'abandi. Buri ntara ndetse n'umujyi wa Kigali yari yahawe insanganyamatsiko yayo, kandi abaturage bishimiye uburyo basobanuriwe bimwe mu byaha ndetse bagafata ingamba zo kubyirinda. Inshingano zarwo z'ingenzi arizo ubunyamwuga mu gukumira, gutahura no kugenza ibyaha, mu guteza imbere no kubaha uburenganzira bwa muntu, zirimo kugerwaho ukurikije ibimaze gukorwa mu mwaka utarenze umwe urwego rumaze rutangiye imirimo.